information minister, you need a Greater Accra minister, you need Rose Asensio. But also the nominees will have to be approved. But also Asensio there, Asensio is substantive minister, and you're moving in the still. They don't need vetting, but they need approval from Parliament. Yes, that is Bibo. Look at the list. List no na. That is the list. Babin Kase own to me approval. And the deputy minister so very good. Means Asensomo yo majuma. If no more Echo Supreme Court in Nana, Asenso was still working. And the ma Oba Kumase Ebehu has been working. But I say, without the approval of Parliament, there are certain near maybe open to me yet. And say yeah. She said, Kobase, woman here parliamentary approval. Company for listening to Parliament. In Kobaka say, Marisha Folk, just an information to Parliament. But Parliament in that is why Babin Kase, based on that rate, he cannot continue with the approval of the very ministers. Yabubo Mudia Omukran Omo here vetting. They just needed. Those in favor say I, they say no mako. That thing needs to be done. Nani akutani Asensone a friend say or Ponkromane a friend say and no na yaw Henry Cote interior ministry near the illegal. Aha! Maybe the me say just to inform to say president to kwanya. President Choleta to inform Parliament. He doesn't need an approval from Parliament and Zano to kwanya. Just an information to Parliament to say the president is traveling and the vice president takes over. And to a letter to inform Parliament to say my sister Francis Asenso Boakye free works and housing at the Nako Rose. And whoever or they call court in a court and actually say who need to be able to stop them from working. So who need to be stop one from working. Or say they need approval from Parliament. Now, no, I call stop or say, Sankrofono, that family say, Mrano say, even though they have been nominated, no ministers, no, yes, I'm veto omo. That was the family pursuit. Very good. Very good. And the Supreme Court said they do not need anything vetting and approval. Now they have been nominated. Letter has gone to Parliament. Parliament will only have to approve them. Approve as in Sone. Yes, sir. Yeah, notify mo. Yes, ya jiatu mungu ya juma. Na isi omo ya juma de ya. Kojo ponkroma. Let somebody test the law now. And we'll see what will happen. Na nya no na dofie mekwa koye ya. David Afamia podi ane de wo say. Yen stop Babin say. Oba approve. Some ministers na President Arishafo womo no. Ye you we kwa ha ye you we kwa ha no. Na omo no e wo se mra no. Emma kwan na ye ma omo nsa metra on ye veti omo. And say the Parliament approve omo. They do not need vetting. Pacho, what you say? Well, they do not need a vetting. But I could say na tie dia. Nani a president from JJ Rollins pencil. It is Amra with the honey. I am from Swadi Abisine. Yeah, wait. What I'm saying is, because nobody has. What I'm saying, a race will be changing regional ministers. Central region. Yes. Yeah, or inform a Parliament through a letter and one no. Yeah, honey, they are more about to go. I'm about to go. I know their own injunction, no, and we have it. Injunction now, the courtos, no, and they are about to go. So, your bond injunction out to a good year. Now, Babin can go ahead to approve your vetting. Yes, Nasas and some of the Omo. Yana may catch us say nobody has tested the law whether or not a minister who has been reshuffled will have to be. Straight away, Juma say he will need parliamentary approval. Nobody has tested the law. Who will be a province minister now? Reshuffle so on course ministry. You write to who the appropriate quarters. We transfer to the presidency. Say based on Abia Yabo money interest Bia or Abia
Sompa FM ne Sompa TV ene dia into the no information ministry a obetime the subventions bi akọ no mama obedi sika ne dia the prerogative of the president to decide otherwise. Parliament is our representative. That's what I'm saying, say somebody should test the law whether or not say if a minister is reshuffled he does not need approval of Parliament but only a letter to inform them. A letter of acknowledgement to Parliament say when somebody should test the law. And only idea also almost tested and say injunction ni one say yemfa obimra me nominating yes approval. One cap da me for pose one da famia podafia mako. E ko otro dia kwonu ko di sem. Bibi sa wo ho no mo say rock your friend say dafia mako Roxin Nelson dafia sa wo ma akota ko di sem. The dinner friend Dafia Mapo. That's why. Dafia Mapo. I can be so home. I don't know church. I got the same. The dinner, I was say our repa you has something our power. I also quawaria busa. Dafia Mapo. Quawaria busa. Roxin Quawaria Ebusiani nyina ebo ebe ebe free at 1 o'clock. Aye. Ebe ko jonkuma na otwida e wo onwe. Onwe minim hopa matna order. Okay. Am papa ko Boakye say ho na ko di teacher kakra. Okay. Ebe ko ti onwe Pentecost. Okay. In so bebe ho na ti. And then what Ejusuma secondary school kwano so. Kwano so. Okay. So jonkuma maame ye do na so. Okay, yes. And papa no ye onwe. James omuko school na papa no che ba me no. So do na so no onwe de. Any onwe de. Ebo ho pa, ufi do na so ana wo ko onwe. The main street na. Na wo ko na wo hwe asphaltic plant na si ho no a. Ki be bia no nche bia. Awurade. Wakontem jonkuma kontem too much. And then from presidency to the last opposition to almost all the parliamentarians are coming. Omu nyina eba onye tie na onye kwan de I want to speaker be approve minister. No, because if there should be an approval, as we are told, the Jamaica side say, "Oh my guys, I'm a friend." One of the MPs of the minority side, no, institute to impeachment against the president. Eric Affo. Typically, Eric Affo, but they are ministers. No. The moment the president nominates anybody, if he's been vetted before, he will need the approval of Parliament. Okay. That was and it was categorical. That's what he said. Okay. It could be said, yeah, we don't have the law, we don't know. But Affo confirmed to that fact. On the say, okay. On the mission. Okay. And the deputy minister be a man ministerial appointment on over converting. But minister, you did not call it the vetting. Or no says they need approval, which means the whole house will sit, the General Assembly will sit. And say, Honorable Minister, one from this one. So, based on that, no, the end, the can said, now, Doctor will go full Hanma. Doctor Bacho 1 minute to pay. Lawyer, cancel. Boame. Cancel. There are some way who are there. Yamuan Kabianye. Cancel. Boame. Cancel. Whatever they are showing me, we are many. You bet your legal fees, Amanda. And now we met Yama. Doctor Henry Kobrakufu. Wadaruma. Obiti say, wow, near Kuma Senso. Or your Works and Housing Minister. And I didn't call roads. Kojo upon Kruma. Yeah, enough information. I could share Asenso and Omo. Do they need approval from Parliament or only a letter from the president to introduce them? Because I made debate to say, Babin Kase on to me approve Omo because of a suit. Supreme Court Abogu say who here. Wama throw injunction, which means it opens up say BBS Babin Kwai. Na yebusa say omo ye ministers dada no. Eye krata keke no mampani edi edini koma omo. And I was at Parliament.
Motra se mo hoi wo ho no yi ye reshuffle minister bi ara se yi ni ko ba bi a just mo approve no ana wadaroma Mamema enuan mama betu mo ha ache oya mo ache na tie phone so chama onyini do yo tia no tia onyini do enyo de kasa yes ABS payana CBS pense yeah bar yente ho abakosenda yeah bar Fourth Republican Ghana President Rawlings former president ona no di ade bada sena mamuomu no obi oye minister na oyi na free hod na ko ba bi foforo bi asipen ebi sipen ana yes ebi si iraje ekufo pen so ebi si pen ana yes irata melso pen so ebi si pen ana yes ira mahama pen so ebi si pen ana yes ani nyina se ne ye no okay go ya antise say ya reshuffle obi na okoje approval from parliament so president is there. And then the drew President Anadu Dankwe Kufuado Nkwaso BB Sisa. So it was just a mischief. Okay. Complete mischief. Obi Chirame president from Fourth Republican Ghana, from former President Rawlings Subisi and President Kufuado Adi. Minister Arisha Funa is Onkoji approval. Onkoji approval. It's a complete mischief. Thank you very much. Yeah, that's Supreme Court. Member chain anope yane Dr. Henry Kwabena Kokofu ebe twetwe nkomo bebre sa so na honorable Akye Okonso beba ha na anope yane ne won komo PD de na wano ye beka wano ye use me ya ba ma answer question wo interesting honorable Henry Kwabena Kokofu enyum bi na yesi sai oh ma kan wie no Mr. oh Debbie oh say asate nyini pe Debbie obeya no twem Debbie remember na ya no ayi Kwabena Kokofu me ya ka obe tell the history behind it ono lumba no lumba manager o no Kwabena Kokofu no be yes sir oh said that's so sure you ready come na me lumba nyu no so to ma papa bi on the nana on the one pass wo mu di agro na akwala no share ne mfe sa akwala ne ball no na aka no to ye no nya no share ha afo bia ne sa akwala se wo fa ukumi wo se mo anim na da ne tokwa all right Christian you need come on ewo ya no obisa doctor so man say aden na ya na to da say na niji say bi mu asem environment aden na ya na so na niji sa asa we wo ka sa na niji environment forestry ambassadors Dr. Kukufu ade na se bi mu asem ye na asa we ugwa na betu aka chawori e beba ha no won say obi na aka asem we che na ko be fa emu asem no to mean sabada thing ba osre. That is the joviality of such a man. He cuts across everybody. Osre o so no nyum ne ada mo so bi busa so na na wani je mo asem kosa na ko nya asem te mo asem sa. All right Christian here to drink come Kennedy digital said like Christian by it no pay you fa kwanya we na you fan check esi mu biora wanya kwanya na anopay we share Sompa TV yeso nyame ya dom na ET radio na Sompa FM 93.1 na ye chia obi biara na mana no pay de e Kennedy asue na de obi. That's right na obi ya ni tua se nyame adoma we china ekono Easter na eno na Kennedy so nyame hu ye mobo na so odumie na se ode mre ti sese ma Christopher na wiase nyina na yeso ye fa kwanya we so e de niema adum nipa e obi ko busa se na Kennedy ta se la dwumadi be no mudi o man be ba cho ma me fan tuja no pa ye radio no ho techema sisi aya babak. Get to your radio
93.1 and enjoy the best here. Obiantie Sompa FM 93.1. Omanhene na make me for akwanyo na make say do me say na Kennedy satellite yes so for akwanyo say yes so de niema e be dum ni pa ye be me pani age eti woman de bia me nya akwanyo na metena say me say home appliances e niema me fi ye ni ka me fi ye is a necessity now. E necessity say ho be here me ni pa bia anything na Kennedy satellite yaba na me kasa kra so mi ko bibu say na Kennedy satellite e di adwumadi no mu di omanhene me fi ye ni ka me fi ye ni home appliances and we need to media put Kennedy and I met us on the Mr. When you're going to television now. 2 different telephone numbers. A good screen. I say, fe. Do bet me a Fabiana Fat Kennedy ending kita home. Yes, I tell you the numbers number 2 now. You hear Kennedy many bibia a football machine now here, a TV now here, a fridge now here, a kettle now here, a iron now here, and you may pay any come washing machines, gas cooker with oven or my son marine and Nuna Kennedy. You do for telephone number no na a friend Kennedy kita bia no eni eni no my instant na eba no and me dentia me te hapa ye say and the Kennedy the promotion kesi etudwa bia ya home appliances nyema yusu no fie me fie ni gie me fie ni cat televisions, fridges, air conditions, kettles, irons, blenders, gas cooker with oven, stabilizers, deep freezers, a whole washing machines, a whole and no dwumadi kesi pa na Kennedy di ya tonton sa ne ma webi and ya fat your so say and you we many penny je and many prefer any candia and ye also be any bu ni fie no be be bu ni fie and ye kwan be so na ye be fa mo be to me bu ni fie e wo se ne ma we nebo eye fo enti Kennedy ya ba se ne say owura Kennedy ya so be bia na TV ni boy say fofofo owura Kennedy ya so be bia home appliances, beer, fridges, air conditions, kettles, irons, blenders, stabilizers, gas cooker with oven, washing machine. Sanema we be na ne bo F for Kennedy affair. Entina Kennedy anopai yesi promotion kesi ya do tudwa no. Eye J Kodi Easter promo. Kodi Easter promo. Na omande promotion at the product kesi pa ye di yes promotion no. Eye air condition. Air condition. Omane wi mo yesi o. Wiem aye shan kasa na bia me trasa me say se abrabo ya ye boy wiem aye shi se woni air condition o dem ma o ma no nya guy of course man because untimi nkofia nimre wona me wiem welcome ranes na osro o ma man say because o ma say woni air condition o dem ma o ma no nya guy me am tie pa sa nyankom nyam hu mo ba me anto e Kennedy air condition ne bo fon ko me o ma me ko ka me nya guy ntimi ka fon mo bi bia se die Kodi Easter promo Kennedy digital seller ye dey ba from and akosi nyame adoma Tuesday na Easter na twem nyame adoma Tuesday promotion etwem na air condition na o ma ye dey sa promo ya o ma ya ti air condition so amabo na ye say fo ya ye kan fo mo bibia say sisi adoma air condition so enko ba bi ben koto air condition 4,000 Ghana cedi enko ba bi koto air condition 3,800 Ghana cedi ura Kennedy afye ya enam Easter promo ya to dey say Kodi Easter promo man ye dey adoma air condition say 1.5 horsepower will be a 2.0 horsepower will be a 2.5 horsepower. Ni nyina ebi ho no ma o ma adoma da so no ma ye beto so no ye fa konya mesu ni Mr. Kennedy the CEO of Kennedy Tasela that one pe we obi anu ye chia o man na ye the telephone number e to so fa telephone number no na free Mr. Kennedy CCA it was 0244 385 128 0244 385 128 man e promo ni yakoso promotion kese pa Kodi Easter promo yes say na me adoma ade bia ura Kennedy so e bia no promotion adoma da so kenken nemom air condition die ya shine bonus to understand say o ma sika keto bi ekore ura Kennedy so ya o man ubenya bia to no mo bi bu sa Kennedy ye wa he fa mesrew Kennedy bia ya won enya yira kwan adum family plaza be no my first floor for bosa ne make sure say ade bia obeto bia air condition wo to no fofofo no o to make sure say receipt awori urgent eye Kennedy ne guso ya stampo say point amawa warrant no bibia bo te kama enkafo nyina wager old barrier kokro bi tejanse traffic na say per pro omo pe tududu akoton ye ne pe biribi akoton ye nyina no ye de ni tire honom patas so man ye wadom house Kennedy Junction for telephone number ni se abiem ye sa de tudu na hu hia ye pese ofa bibia wo bia delivery service wo pese fa bi mano wo chiri so far as wo Ghana memu hanko ade wo pese de bi mano wa ye de be mano wa asumdue so Kodi Easter promo o man number ni biem
0244 0244 385 385 128 0244 385 128 Now promotion you cause me say who say dealers promo so to so omo betu dudu akoton nti bi biara oma ohia air condition tu akoton wa wo pe TV ni bi tu akoton wa wo pe kettle iron blenders ni bi wa wo pe bi nyina tu akoton no jikoni promo we am ya tete bo no so such a way say oma body da fon ketekete en ka say condition ni board da bi oma so be ye no you say oma for my head say na condition no na ne board wa Kennedy ahwe ya air condition ni board no e da fon say fofofofo and now oma de di ka kwa say Kennedy air condition ko for ba and chill light e 1.5 horsepower R410 air conditioning ya oman entro light kura no ntemo hu e maye mo shisho nemo me kan form say no we are branch we are babawa we are ketesia we are kokora we are branch we are berwa baby awo bia no say we near condition dem a oman say we are keti because air condition e madam ye nyinu e madam ye fefefe e masudwe be fie to the say oman dem o sia oman yare bebre na di mo ensansan e de ba oman heat rashes ni sa de ma we nyina oman wa hwe baby no be kono na wan penti say minyame ado Mr Kennedy say jikoni is the promo no oma ye bie pona to no ma ya tibo ni nya say fofofo adoma da so donko adie bie to no e Kennedy aso bia ope air condition pad ya oma na hwe ne Kennedy ope TV pasha oma bebe obeto TV papa ne bo no e Kennedy aso fridges ne gas cookers ne kettles ne irons no oma ni nyina e bie hono na oma wo Kennedy we nyina no se dabi e wo se nipa nya adwuma ne de ensaye enti Kennedy akofa Kennedy fufu ponde machine aba oma ye de Kennedy popcorn machine de bia ba oma ye de Kennedy ebro machine we bi nyina aba oma ebo ne da fo ma oma ye de bo timamufo wo Ghana o mhanko ade a nya bi ne fasi mantwa baby fa ye adwuma ne fa gisika gubutom se ne be ya enipa bobo enipa ekona se yisika oma so betima yi bi na de support ye de numbers ne e tudwa nemo open full ponde machine papa o de be ye adwuma ne dia ahwe ne Kennedy branch all branches three branches ne wo Ghana mo nyina enkra wager old barrier kokuro bite dancing traffic light na pay patas ye wa dom house Kennedy Junction edum se ye family plaza building no nemo make sure say you are the promise of Kennedy Tasela ya wa de bia beto bia waji receipt fefe o ma de bia beto me to challenge mo bia say Kennedy Tasela yes ye die hudi say the whole Ghana open air condition bo for pa air so open TV pa bo for air so open kettle open iron open deep freezer open fridges o ma na de bia stabilizers ceiling fan open de bo for e Kennedy digital Tasela so enti say baby ya wo bia ne bra Kennedy aso ye jikoni promo o baba no be hwehwe prices of all items be air condition bo be TV bo be fridge bo be stabilizer bo be gas cooker bo be washing machine bo be fufu ponding machine bo be stabilizers ni sa ne nyina popcorn machine be ne bo uwia oman be total enormous ento Jack Kennedy nyama no come before go and compare the price of Kennedy to other products now we say some of the bia kasem the whole Ghana aye Kennedy and the TV board we say ayampa the whole Ghana aye Kennedy and the fridge board for ayampa the whole Ghana aye Kennedy the guitar seller one air condition ye papa na e bonu na o ma to nya problem no aye hona ne board fu na mom jikodi stop promo ekoso baby awo bia no better condition board dem na wo so wani nyi na ma wo so mo na wo so tumi nya guy na ma for road dem a e hwa ye new na hwa ye kama na wo so transfer wo so etima dwedwo mo enti numbers ni guso kama de obetimi ama afa bia no fa yes the numbers ni 2 days sisia baby awo bia no fa telephone number no na fe Mr Kennedy CCL because ene ma ne de ye hwehwa ni nyina so atoma da so donko promotion jikodi is stop promo enti numbers ni de 2 da no numbers no e 0244 385 128 0244 385 128 Omane 2024 election year yekomuno me catch obi bia say we MP we minister we MP elect we DC omana so hia ne maybe e dia compare so dia kochecha me so Mr Kennedy chief friend say we MP elect we special assistant to the DC to the MP to the minister omana obi bia wo so hia TV ni bi o hia fridge ni bi o de call person so kochecha Mr Kennedy say bra nemo me be sharp bon somo na mo ye dealers nyina no special dealer promo no o ma igusu ekoso o pe TV ni bi etu akoton o pe air condition ni bi etu akoton o pe stabilizers kettles iron blenders no o pe bi etu akoton o pe deep freezer hodo o pe washing machine bi hodo akoto akoton o pe gas cooker bi ni bi akoton dealers no momra e say ye sham nyina so si atete ball so o ma number no ne di tu dwane so we so no number no ye 0244 385 128 o ma say hope and plans for you boy trima Kennedy digital satellite. Thank you very much. All right, abono go tia power meter de no nkron wa ha no mo na Easter ye de ani kire Sapphire Gardens 29th March live band kese e baso fiada no obi anyo obi asika
Efi no nson kopim dumienu bra na be jiwani memene da no so awia dumienu kopim no nsia ye pool party enwumre no nson kopim dumienu so eye free entry a one band ebegege entata hu ye ha life ne nwum bia bi Easter Sunday no so 12 to 6 p.m. ye pool party. Na enwumre no so one band 7 p.m. to 12 midnight. Monday is family party in the park. Abusuani nyire koshia na agrok hodo a wose kwala ni di nyina bouncy castle face painting rolling ball train afen penifo no so ye ball volley ni ye ball tennis table tennis ludo wide draft any games I would draw dominoes nyina no na ye ho adwuma 10 a.m. to 6 p.m. na no so baso live band tua anajo no so na se no so say ye wa tasaman so ye ben new market wa free 0599343005 0593433005 Provident man you are covered. And when it's our phone, no one text or buy ya baby, so bedroom or kitchen or cam or garden, balcony, bedroom or buy ya anywhere. What the answer say me person me renew and now me insure me car. Either comprehensive or third party 0200 234 806 0200 234 806 3 Herbal Center Coco dear and no 3 Eco capsules Edra Bedjaswa Ubiano a US Spains Ashikoko Nasi Emma Yamusun team 3 Eco capsules Papa Colinak Danny Heba Miss Senior Pidan 0546 107 107 Ubenya Bia top na Bibia Akoso Dr. Dimpartnasi also no away Mimo Kwaba I don't pay my ATM I don't pay the impact for the entrance and that's stomach or someone some we are not here when she was saying na obia stomach ulcer ayele how na etete no yet me ama wonya asodi stomach ulcer betumi ama ese wi ase nyina abeso awo na ese be why bi mu kura ya account ya na tete no de na ade ya se ye funu nko a mu na wo na ebia abema wo yemu na ahwi a na se wo yemu ati se nyama bebre na stomach ulcer ba e de beka ho na ebi ne ebetumi aso wakoma mu ama wakoma no aya onyema bi a onte ase bepi no se eba se ukọ na ukoye hwehwemu awo wakoma ho a ye beka akere se uni problem bi a wakoma no ho ezo so na wo wote ha wo wakoma ho ene wo bo ho ene na kire se stomach ulcer etete akoma no most people okwa onim de obeka to okwa okache doctor makoma enso na envivia na nensawo eno no epigastric pain na doctor na hwe wanim na otie de wo kan po beka se koye ECG ana echo kwa akoye on beka se problem bi anim na de ntia ye ni abre nyira ne se esese ye kyerɛkyerɛ ma nipa hu na ye te ase se eno ma bebre ne betumi asi a ye stomach ulcer na de ba na uhu ebia be ma wa adwe abaso na wate de ntia dimpafo ye tue ho asi wo se eno ho adwuma na ye no enfa ho se ode no ye be ukoye test ye se ye peptic ebi be ka se ye gastric ebi be ka se ye duodenal ulcer ebi se GERD ana acid reflux obi wo ho be ka se gastritis obi wo ho akoye test na ebe show H pylori ebia no ulcer ho asem ya na ye ka memu mekwa agodo a ye fa so ba no na eda no ho dia na afidie kura ye de hwe ewo na ebe kire edin ebe pie enti abusuafo de dimpafo ka nyina no sempo ono obi kura ateka mu na what is o customer cause an wasem a ma dimpa clinic ho adwene mra utim sa ono obi wa sorry ono obi te area baako obi a obete so customer cause an wasem no o de say hospital kwa na akoye ana o te say yenua ba wanya ulcer feni gina nche na ka chance say ulcer asemo a hwehwe dimpa kira kwa na obenya asomdue ena no me de lady baako aba de na esie any dey say wahu after a little over 1 week you know me pese Omanhene obebusa no ho asem na all right your friend say I friend Rachel actually and I do take a cram minty tree ni bebre if you keep course na me buy because me urban je pede kafante o change your kafante and e kafante na be comfortable okay manon koi na
a confrontation. But your baby 1 week in number doctor ho by 3 months in my year the Marco hospitals be brave. Man mundu be brave. Me kwa was say a friend then acid reflux I dey osa ni ho symptoms na oyemi. Man mundu the man so edru no onye omboa me onye hwemam ti oye na me share doctor o TV do na me say me ba be try Ade so I say mutu menya emboa bi efiri ho me ba nyina na me nyi nyidadu bia because man mundu the man ko hospitals be brave. Be any. Oh, 3 months ni. And I will go through some problem. I na me ja ho ma on sisido. Me boy am me time. Me desire it's managing na me bodo. Ma bre pa. Me tu me nye she. Me sorry jina ho kra na ma bre. Me ho ma pa. Ma bre pa. But me ba doctor na so yen. Nyame na adom. So buy no. And o say dey ade. Me buy no so gastric ulcer. Okay. Or diagnose him na ohun ni problem. Okay. And I started the one mom indri. Me kwa na me nyi eni dadu bia da obeboa m. Ti me kwa me friend biom na me simpo twa sure there undri obeboa ma. O se na nyende ya na eba Ade. Na me nyi dadu bia. Nka me ntum nkasa o. Ka me ti Ade me ntum nkasa. Ka me ntum pon sorry mfi me fie mba Ade. It how many days? Be there 2 days. 3 days na afi de me hu atom Mrs. afi de me bodo nyam time bi me bodo nyam yaw bi me ja home fine first time me ja home cramp on sisido and the crap me ba no baby ameten me ba baby am aba betenan mo fama bi wo ho no mo na ya me small one because me too me nye hwe me so original ha na ma ho ma and wa na oge wa de and the man me mo fama me ba kra o say ama bra be sha de mu yan de kruso akofra kro wogina wo hwem de me na me nante okon me kra na oyem wonwa ka me ntumpo me nante mba Ade na me na adom a me ho atom na me adom say am ziza is ban digest fine ma hum say esisido obi a wo problem bia wo sabia on hwehwe doctor na sorry oba obenya no nkwa dem na matum aka because endru no abo it will Cape Coast na bai nyom fi Cape Coast na mbe go me chima hospitals the ma they say I want to the ebesa cook Cape Coast dem nyame aduma mesana ko by next week na mko say azi on come into nkasa and Cape Coast for warshaw Ade Yam Yaw Cape Coast for oshe Sompa to warshaw Boakye yo ma hina na peda chia no Cape Coast mpeda mi chia mama me na papa na me nuano manyankofu nyina chia obia na de ama na warshaw no Sompa no original dancing to see all the vim na eba o call the vim and they call home. Also, yo, is it yaw? Ain't to me, yo, she. I saw Gina Hoka na brawa. It does entum yashi. Oh, is a man in digesting. A brawo bodo show. Oh, do yo. Oh, yerbe yo. Oh, yeah. Make my hospital. Show. Make she and me yaw. And I am no dawson. Otutu dem oyem yaw me bodo shishime obodo I don't know me dem me bodo enye we bebre na no oyem me ya hom ni insisidu ye kafra wa bre ba doctor hoy 1 week nyinya me na do mankasa metum ba krom ma beto aze mankasa metum ananto aba Ade metum kasa nka metum otre de ehu ato a enya anyo wa bre se Ade ntimi kasa ebi be kan po ebetima akontoka doc ye ba yinibra ye sia kwan na fe ye tiawa ere se de ye ka no sa pepe na ye because lady buy no na nwumre obi a hwe o anopa eno kra awia afi do nwumra be se me wo jim be se na ho ba bi no wasra fre se e di doctor wo gidi se ya de ye nyam operation bi a me ho betom na me say me nu aba enna na wa ba Ade akra nche nti se nka ade se ade achi mpodi ala se o ade achi da mi ho hwe nti se ene ya no aba wo de nya abotre na asomdwe be ba nti ada no oba no no nwumre o sa Africa se me gidi se onye operation na ne ho beto no ena am se nya abotre na wo de at least ma ade nche na ye hwa ade the next morning na me friend no na am se te say ono se wo hu se sense say bi asase na ono de wo hwa ade kakra e de abusuafo dimpa natural health ye okumase di chemso old health insurance abosano mu
de ya ka nyina ne se stomach ulcer ne ɛho ahawa hodo na yedi ho dwuma ye okuma senko a ye numbers a yede ya adwuma no 0245 11 84 34 0245 11 84 34 and 0246 744 0246 744 and the chat for the past 2 weeks ya heard the pabensia sabe no mo yam na erane saa obia ni wa oba ya edi 3 days na ne yam no da so saa eno di se wo de na ye saa na agya wa we di mpa kira kwan asomdwe beba e de ama nyame enhira nyina eka hona ye ma so nyame enhira happy Easter promise me that se metimi aba wa so ye ndem ehu improvement o my brother okay yeah Dr. Henry Kwabrako Kofu yanto adwumade ne so free ha so be bia boko there boko so this is the first time I over how if you morning show sir morning show na me tia na hwana na tia party adwamo sir elections no the only difference woman say now about you say na fitani would to me coca yes you were here the best explain that time now regional elections committee now I secretary yes now what to say me hu ye papa man maybe about call there I don't empire bonity pa wa nyama me kwedi se ya wa santimem ti santimera se me manache one nanano matrankonwa nyina ombo hin chidom onim se na anniversary ne beba so yes eno ai di hu nkomo wa hapa sa wa hu yeguso ai di ai no kranti memre da ya kra ye clean up esas kese wo asantimem ochina chi ya yes me wa anti me join mo that's like kan hobi na bio say party mpenifo wa ha ye chairman untumi ne regional executive members ni nyina that's right regional minister Simon Osemensa Koko Sherman Nanapo okay Nanapo nyai C2 Urim say national president of Garages Association yes our elections are winning yes ni trinkwa wa sha sentiment mwenyam that's right if you say say be away so garages for the so me mo match papa Indianum garages members and they want a car one juma fitting bibia mamachi na kesepa ba akukọ ma o mampeni na na dan kwakufa obeta ni 80 years I'm say next week yes ya me 80 years and he's so strong na birthday present bia ni hwa o man dia ma ana de be ma o mampeni a ebechen nkwada na ano free SHS omukoye wasi exams na the whole West Africa already kind simiensa first second third onyina ye Ghana for nkwada my goodness yes so refreshing dia enika papa so the issue of quality and other things it is settled. Say free SHS as the whole West Africa was settled first second third settled Ghana for nkwada just say free SHS beneficiary club members in Asantibemu club yes and all the regions but sankwada ana on mind dachi fapem on baby sum fiebe mfie num fiedu onim se won a peak kane pa no 2021 one university final year na the second batch no no crowd the media mienu wom so wo university third year and third batch we university second year and we num did suti ababe on free abem no na watimi a churn out about 5 batches of some free
won nyina so ne won nimdie ne won kanko eba beboa wo man for the next 5 to 10 years a day anyway. Oman wo kai say wo ye product of JSS. No, me dem is senior. We senior for be. Yeah, the year 6 form. Who says for? Chama me 52 years. It me example of Boamanom. And lawyers, the doctors. Yeah, Boamanom JHS. When him say Jerry John Rawlings, former president, when you find a crime, see a bro yes says a such ya this year money adiem no person introduce JSS ne SS no e do ha ba o man papa for kasa bebre be say suku go be man kole ya be Jiska or China no person o DNT no dey way by be kai pa kasa bebre bi san kwada na onya akukuduro e de esisa ne mamu call JHS no and na doctors engineers lawyers who journalists nomne omunya Ghana fo kwada Ghana fo omun sumo man enti bra yewura je kufo nso ba ba mu no sesa dwumadie na minu yakuma beye no ese ebra du se se hyem kena so enti ono no de SHS ebai ano pije mu call 1 year secondary level 4 years iti we na o make sure say sa school feeding ne compulsory education or form hono so be adwuma ana o make sure say infrastructure any ade ba ana yeme ni model schools Kumasi high school no ni ade Kumasi Anglican efijase me ma bases no ni ade je ku for penso we no hwe say teacher for nso so asetena mu ni ade ejem na enkoyie afi oye no na ohwedin no hu se da bi kodaya ebeba daachi wo hu behia enti sadia universities ahodo a yewo ewo memu no yempegem na infrastructure ne ade yemfa bi nkeke ka ho enti je kufo eye na famu de abra a friend say education nsem ne ade na o free hosa no bae na no ya hyeda nya education ho nsem kan bia kopem yewura adanko akufo ado penso ano say if omen ba na nim ya yebia yebi obi the JSS by yahunu hu sunsanso obi the JHS aba yahunu hu sunsanso mimi nso medie bedimani to form a we nyina ya de aye magana fo nkoda nanso dodo na wo bi aba fienti ohia bi a ewo fienti papa bi a 7 preduasa ana owufo bi a wampese obe so ni dwumadie mu yenti abofra akafie abofra ne nambanche onya kwan nwura suku dem enya ntete enti omanfo yi momma yemfa oman sika kakra enso masene na boye oman no fapem oman no dachi oman enyina so enti free SHS ya kan nsem bebre yes obehu how behu bibi wa ha nanso ni nyina mu no kakran ye koyanim say you know fade out double track virtually a lot of this yes fade out it ya fi ko na wie no na senia mpani ayen hihye na nyina ko ni nyina chi no se yemfa TVET so mra enye de bia na ya atroni akenkan no ko an bofo sanu dwuma wa adwene no ye kan sanu dwuma Omanhene ma menchire mu kakra ye kan sanu dwuma ne ya kan sa si se medemensa na ye de bia ya adwene no no mansa no command any control na ye adwuma na ne a TVET no de abeka ho ene akomanso ye be de akire because wo pepa ufri upem we na mpesa meye me kondo se ni ji ho se meye and no ye different from say akoda ni ko suku na duru baby say o say du maybe say wa nya senior high no mu anwura na de ukọ KT anom ne ade na adwene ye sa say wa bon ti ne de ukọ ye ti na nkwala ne bebre mpeso mbeko bi na ya akono that's it and no crap de o de so wo ka KT ahwan ya so ne ye mfa no ko sia adwuma ayi papa ko manu
o carpenter ni no wa chira no he onkosi adwuma magazine ni akoto na atwe ho twawo so obedidi so obeyede no akọ ade na okosua no na ni je ho ana ni nyina obia enti TVET no ade we asi achire makro ni party ase sa technical and vocational training na yina yeru akufo adode aba no eye model e wo Germany German for no mo de chichiri wo mo man wo mo friend Hawk factually just no aye adantem eno no modern polytechnics chase wo Germany pa ene polytechnics he adan university humanities mum ne ye sa entity vet no be hye mfimfini ho enti ye ba be hunu na sa bi be ye adwuma wo mfie wo mo ye miensa wo ma wie sa TVET yi bi no ba ka wo ho abom ana wo mo ka ketua bi de komfort de ewu ba bi enti wo mo machines ni ade nyina agugu tools ni ade adwuma ma be ball ho ba ko ye plumber ana ba ko ye electrician ana ba ko ono de woni bibia ye all in all wo ma ko mo ho abom wow na no mo ba no mo behwe wadwuma no ni ade be tested unya kan a eso mu no test hwe de o mbeye no mo wi a no ma tro invoice amount. It is adena materials na see akoto a no ma kan to say we ye will be we ye ni bi enti so person wa akoto wa de ba akoto bra o person ye akoto ma so ye beto ama Ghana how so polished it is yen say some our system no ma we can see say the next 10 years sa me ko jejuma wa ban ho aban juma wo twa ban we because you see I also cause my yi ho etechima mo fa telephone as abre no ka wo ma ayi nyina wa ha wo frɛ wo mu no ma ba wo be ba na tools ni ade wo bi shene cap na oba nto wi a no charge no agin sika no wo call London wo call all the developed countries e mo ane ma ye adwuma youth wo mu na wo sika plumber oba ho no ma yes o calculate time yes 4 hours obeju say yes no dia ye dwuma ne ade enti we nyina na kufado na dawoma dia ba anso ho ehse suku ada ye sibika ho ehse nkwada laboratories ni ade na anu ya wa so ne Dr. Mahmoud Baumia ama launch smart schools yes 100 smart schools yes one tablet every student obibia the textbooks ni ade nyina guso bibia wo so a chese wo so na semi wo sa ankola be a che be mfie du na President Akufo-Addo ma be mu no na yesi nkwada bi mouse yekobi sa osi akura da no teacher ni no de bo na David yetwemu we nyina etwemu akọ na ni nyina mu no ade a aseda na de matwedi ampon president de so no ono ana de no ba so obesom ana Ghana for man no kwan nyesa nti yedi ehunu se yafena yakoa no ana osom oman nti so osom no sompa na yedrum pempenso sei no nyame dom no na nimfie akwa animu akoduru sei eyin kura hyese man aseda man nti nkwada na ekoje saa award no the best birthday present omude ma na adoda kwa kufu na ya na rehoto de bia so bia ngo ba woni na diane na de se dia o maame ya diane na enye o maame na ye nti bu so oto ho na nchina atwa mu na mfa hin kusi nkoda yeso mu tirewu yesi nkola yi o mko wi ansohwe no nkoda ye ko tirewu mu nkoda yi so the former president na kind sensohwe no omu chi kwan omu fa so tire o man the standard is low na nkwala no apod na ade sefim sempa say bi ono so wa hunu bibi ni oka well Oma we courses for some courses for that's right ebinum ko JSS ebinum ko SSS en so hwemu niaman kitinkitin esida why we are hunu ya na yetwam ya small we hold e bi mo results ya hold aya dia esida na isolated case bi na dia friend we say one mo sha se ke kasa nsemi a wan hwe ye na nyame anyina kire na tumi koto ba bi na onfa ho kra so ba kasa nkwala nyina fo mu certificate mra ebi se mu wie mu na ne kwa na e bai nti nkwada yi yesrem mu certificate no hu hia papa school amakọ no hu hia papa druwa nyina mu chiro mu di mu koto aba ma ban a
odwene mo ho nantine mu wo se agina bri abaya osusi se mo soso mo ko suku na mbeye ministers ni bi ebeyeye mo beye MPs ni bi ebeyeye mo beye Omanhene journalist ebeyeye mo beye kwabra kokofu lawyer ebeyeye abaya owani so ade hunu ma da achema yes we are seeing ho kiraba na bi akan nanso ni nyina mu no omampani man nsaso nkosoro uginem se obeko amoman Sudan de manano. All right. Nana Danko Kufado Anano Bnada Tonsafre ECG boss, PURC boss, officials of Ministry of Energy, Echo Jubilee House. Na entia nyan se na nani nje crack. Omume tseche de mudintia Echo so na enkomodio na chino. Menim se enu brada yebetin sembi every honomo. Honorable Ego come marching. Ya me dey. Now pom to say. Yankopon adaroma bok. Ma me mra won chen na ye dwetwe nkomo ya Honorable Kokofo ate ho. Na meba ne chen bio na me de na didi nkomo bi afa New Patriotic Party ana no yi amukọ da na die ne e ho nsem ne ade. Some radio education hia ye di mu akotene ye koye nim why church ni paint ye bad education awunim de why DC paint education CSC adan ye man kwala nim de tukwa and what's in sorry about kwala miensa West Africa omokoji award ne ade can that be the basis say no ntin ye be ka say oh enuti education mami too oh say education die anasa ngumasua die omai bia no opeso ku animu a ne fapem no nti abai bia ba ngumasua ohwe ni ye 7 peduasa anye MPP abai nko a na eye free senior school die obi enim se eya de papa na se wo na se bi e de mama obi a ene o mampani dada jeje Rollins kura breso ya Ghana ya di share ye mra kuninimu se SSA free senior high school ono ne sabre no tie adwaso ya kedesa ya yenuanum bi eko consultative assembly o mo hwe ma ye di he Ghana ye mra kuninimu e constitution mu sai ni pan kura ne ye mfa asedamo wo mu because wo mo no mu enya sai ni suade hunu no nti Ghana ye constitution ye mra kunini e hwe se ababi aya obebabia no bo modern se eye free senior high school no obeye ne kakra F cube yes yanya F cube free senior high school anka saying in free compulsory universal basic education no and a free senior high school but don't say this MPP aya basic education from the SHS account by law so now I share F cube tina me kan F cube no all right I mean to you okay entino enye MPP abaya ni suade hunu eno na mpese be tie ama ayi atiefuo tie enye MPP abaya na mampani na nado ade ani suade hunu eye Ghana ye mra kunini ehim enipa bi na tena ase hunu se Ghana ye hia se ye free senior high school ye man ye free ma enipa entuaka na ye benya enya de kakra afedi etoso mbiyo no o mampani dada je mama breso eye free senior high school you dey asem by yeah odi day free senior high school but be main kwada be bre sabe na mo office me de wo mo because my e de wo hihye mu na menu ya free senior high school die obi obeka se nye bia na odi me ne wo ka me e ko from point ya meti hoyi se nye CMB scholarship ni yankopon ye madom because secondary school ya menya ya kenye ni se na meti hoyi yankopon aboa wiemfo ba ti se me obi ka se ohia ni ba nanso so nyame aboa ya matimi akomani manye bie kura no me kura MPhil in sociology my first degree law and sociology me sa eno ye K University manya nyame aboa masako Legon makwakwa ye me masters MPhil in sociology ya abra ya DC fo nyina hia Ghana assemblymen ne presiding members e ko from point yi mi se me no nyina no Nala president so Nala president dey ena nka me wo hia ni ba maduru ho na mayiwe but wonu ya woni bibi ka kire me se obi so aye obeka so oh free senior school aye no eye na sem bie ni hu bia no be de me madwene me se no onye no kwafo eye a good policy
but who say abai kura no abra ya omo ede omo report e kwakoma IMF no omo ka say free senior school ehia ma say e de ye review ene ugoka review ho asemo a obi say ubeso otwemu minu e kura ka say no no de wo politics kakra say enkwada no omo hwesa baya ya ode bae ene ye beto abade ama no why na nyi free senior school ho abai be na beba say the free senior school aboa ye no be na dwen so be ye free ho abai be obie ni ho aya obe na dwen so be ye free ho nemo mabai bi obeba bia no eye NDC abai omampani dada mama de wo kan so ba obe ye o how aya wo mu and obe ye free ho meka so omampani mills ebre so na secondary school na 4 years and oba and so 4 years na moa sabre ekwa na wo di o ka say emoa ne mfa nko 3 years me baba ko oko mfa nsepem ono no ko no 4 years ba ko Wesley Girls no ono ko na 3 years ba ko Wesley Girls ono no ko no 4 years omo nyina wie pe nyankopon ya dum omo nyina twai de o ko mfa nsepem kura 3 years no nyame boa ma otibi twai ya ne o medical doctor enti no e adwempa na NDC ababre bia de bawo abra no mampani mail se ka se sansa ye de nya ndabi ntiase na NDC oni suade hunu na boa ma ene ye nyina ya tum se 3 years no eno de beboa ebi na mampani dada ma aka ho asem nyeso betwam na momo ba no aba be ye ni ji na nisuade hunu a wode ba ama obi ehunu se ye de ye ba no ma ye ni ye mu a eno ma eye papa eye pepe ye bam ye di ye ma etim na ye kama hwe me ko Uganda 2013 omo here say free senior school yi 2007 no my any 6 years abra me ko ye no so omo ye 6 years na so me review and omo ye review a yeah private senior high schools grow the account ye NDC abai yes free senior high school no ye ba private senior high schools so ya egwo no ye de beka ho ye de bi beka ho omo afasa ye se de ka ho because private senior high schools no bebre aye de egu machira de wo private senior high school pen Assemblies of God secondary school e wo kwada so bebre egu na obi ya obeka se free senior high school ye o how ni ho no na on person o kan okre yes ankwara na ya de but ye de me say me sorry anopa na me ba ha na me bonsu onyu na me di traffic bi na me tofu agu bi ka mu a de me beka bia ne ye de ebeboa oman no na nyesa bia maba empo abra ya maba wo ho no wo de unim me history of my presentation on radio and TV minya we nyina na maba na me de mbeka ya ne so abana ya de na de enko yiye no minti minka me yesa na me mo aban no kra na me mo Ghana fo hwe free senior school obi enu ho beka kiro se enye but on na no multimedia for expose ye omo ye eche sampa eye de na so how de aba ne se unse ni nkwara no doso omo adi die kura na ya asem edo ye hwe ni ye me mpese me toa so bebre obi obeti se ene aduane no eye bia no no mpese o kan okre de to so bio inadequate infrastructure eno de me na meka ho asem ampa obi beka se na free senior school no e maye no na eno ma omo hia o school ho classrooms furniture hwan no me ade na eho ho but enne no enkwara no doso no ha no so doso ensi etimi yifiri ho de to so bio sika semwa ayede mo na ebeti so enkwara na aduane no contractors no yentimi ntuo moka eno me ade afa de to so bio unstable school calendar Ade Akye Abia school say afa ho ayesi asesa no afa bedie school say Ade Akye ho ayesi asesa no ni nyina za se ye ho adwuma ni enka so free senior high school ayenti no bibi wo ho na nya me enka ukoka ho asem say pe ye so wo mpe free senior high school dabi afei de to so bio teacher fo a ya omo ye double track na ho no na ka say ni ho e wo ho pa double track no e wo ho man ka say ni ho me say it is fading away but one way ya beka so ya na say brebi kura no ka say na po no ye education minister no so say double track no ye free ho so ati double track no ho what kind say double track no I'll be surprised if Dr. Matopoku Prempebeka because he was the minister and he knew there's nothing like that so betimi akasa atiefo ne ahwefo omo google say
education minister say omo timia face out double track ubehu de beba. Okay. Yes, ubehu de beba. Afa de etoso bio. Unu say ebinum eboa bi emoa bi. De enti eboa bi emoa bi ni say enkwada ya omo ye day students no. Unu say omo boarding no. Abai tua bibia de bon. But the obedie, the obeda ensu obedware electricity no ni ade nyina abai na tua. De oye de no de ono saa no ma we say nyina ne nsa nka bi. Bebre so ye day students o. Agrikenzema ya ye we. Enkwada de bi omo na ha on die. Enti saa no ma we dum nyina no. Saa ndi si abai se ye hwemu ni ye hu se. Wo mo so mo ye day school no mo abai na se etibi de bo omo. Saa no ma we ne adwene ho ani so ade hunu papa. Ena ye de ba na nya se bia ye ba ne aba be ye bibia ya enkoyi. Hwe na bibia ko da wie ye no. Look, nanu ya me koye minu ya pani ayi. Se me ba me ka chere mo se minu ya pani afri mu tema. Ya koye na de tema. Papa de oye me best man, me money din. Ehun hia se me boni din. Na yiri e teacher ni e wo tema. School no ba ko me pese me eno so me bodi. Wo se no e ka me aye se exam practices no me ade a ebinum institutionalize say ase wo koye vigilation kura makwa mankwada na ye de o mahintin ono oye kristoni ye nyina na ye sufuo na ne ye wo mampon ani nsuta enti wonye waka kire ma ye na so waka kire me look me pese me boni din okay sa no ma we num ye mpɛ ho asɛm ka ma ye nye kataso muamu aso all right ma ye nye kataso muamu aso because ye yankwada on about 3 occasions mo mampani wakasa nana graduates onso obi anso mu nana graduates obi an because yenye oma ukura obabia na nana bia go finish thank you very much ye ma ani ye nana no de wo ho all right enti wo mo nya graduates na se bibi nkoyi a esa che sekire ne eka honorable Kagofu report out in Kano Dr. Kogofu Oman catcher mini as adwobre former adwobre why say why ade wa kan ne bi also free chess na ya de pa obi ade ni ade Nana Akufo ado uboni anopei seke obosom so a na yo altar so anka nkunimdi aba no kre efi say ewo constitution mu say SSA abofre in fact our directive principle of state policy yes it's chapter 4 the constitution say SSA abofre bia ye hwese obenya quality access to quality education and then free education going forward we are the enso so na openi pese oyi f cube no oyi free HS no e free ho ne ade but maneti ase se sisi na eyenhye sakoda bia owufo bia oba no duru secondary school koso a esese okobie so we need excuse now free SHS ya ose ka se da bi okra ya ka se emba ma wan omo ko shemra no omo ko shemra no that's right constitution omo de shemu 1992 constitution no de all be shame na de obema na ye adwuma de obe operationalize se ka ne de obeto so what the ties the best what the petrol begum na de ode ka no obe move di akọ aho asem ne ye kan na ne me constitution nyina ne atunya ye dabi na de obenya akoma pa na obenya toye mu no akase dabi we de ehu hia sesese ye now yewura mahama ne odo no ogina mu ama NDC bio former president o se 2 billion Ghana cedis ya on fan ko share free SHS mu yeah on fa on se sika no ewo nkoda no suku 1 2 era se din katia o se enye ye da nya possible free SHS entimi si wo Ghana da ye wi ase kura ma me wo sika krom timinye era liokran ya me fa ne currency now the minister of education sabra ye kasasem o say never it can never happen this be a 20 years be achi and this is sponsor more than 120 adverts against free SHS bako typical one and free SS 419 free SS me say that be one day be na me real quick mami mi hunu say 77 prediasa asitira mu edne na ye de ne ya advert na ogina ho kase ye mpe free HS bia ye ne abetimi ahwe ye ma school really wo memu ha
It is a ne akwaba na magye atum se ade pa adwen kese kasa no na adwen keto agye achinye. It is aba na bibia me no ya adwen perfect say bibia no ya perfect. We are there bibia obetua na mo beko bia ade ayi national health insurance yeru agye kufu de ba yes abesi ne abaya kwa abaya ba but still won niam ese ye no ho ene ade bebre enti yeah truly University of Ghana nyano na university anyine pa ko ho sesi the challenges are there. KUSC professors nipa do ho a edo aba still our challenges are there. Journalism amoya djuma radio free ede now so there now the problem with NDC reviewer you can't woman tiase and say you Mahama kokan review we ase no watwam or say nkoda no suku ayi nursing and teacher trainee allowance no obe review it to him review no means obe twam that is his own. Please okasaman kabi I am making specific and I'm talking in context. Nya lawyer me lawyer de nya lawyer me tie o say me maban o mani mu ayedene sikani ho enti allowance ayede ma teacher training any nurse training no and see a review yes sir the next announcement o ye ni kekos ni say watwam enti to him ono ne de onya biena no ka review pe na review na what this scenario mu ne de nyina ate ase na asesa eno ne ka ho asem no mutumi tena ase ehwe ma teacher fo mo browa em de se no teacher ni na bia onya DC ni tibia anka ne bi teacher fo ye adwuma 3 years was me review makatua nti mema mo bosome me ensensika ewo mem ha anuti fast forward ayo mani achichire yakoye nim na ni pe doso na ye hawo doso ye pa kwan ye pesuku ye peniema pa ni bibibia enya dia ye betini aye bibia senia ye pedal prepe enti ohaw ne ba no ne ye so ano ne ye ko enti se ohaw bia wo free access mu a we are very much aware ye kakra ko ye nim ye resolve ko na me ya me wo me ba no me tete no ne ade no me ti se wo chia na se bibi ko ye wo na brabo mu a enti wu na atenchen na wo betumi abetrete ye a che me a me wo no na me chim wo no na me te yaw no mami tio well me nimi ne office worker say ono ne ba no a ya wo no no obi ntimi ntrete no say bi ono di free senior school ba enti obi ntimi enye die nke no say ne anu anu ka say ni baby boy no say di o twasa no onim se na kia yes we do na wo ye human psychology a ye free bibi say group think say nipa bi mu wo ba bi a bebia no mo adwene kope aye kope no right okaso kasa yeah mo adwene aye kope no se koyiyo se nkoyiyo mu fi se eye ti se bia busua bi moti ba bi na mo ye ba bi se de musi ye mo aduane se de musi siesie mu da mu ene mo ne ade mo adwene ma se ye che obi bia ade na di se hoho ba ene wo ga yem se mo da ikura ya mo adwene so ma se bi opampa wo mo atena mu achentimu nim se pampa wo but obi ba otimi hu no ma nkoyie no aka chem se netie enti ye ba no review no nje se betwam wo ye lawyer se no English ofa dictionary bia bibia ni hwa say review no chese bi he put it in context well say no ne context enye general context no de na dwene ye no ka na general context na fe de to so biu yeah o ka say obia ya advert no me ade say ebia nye yeah that was in 2022 sorry 2012 yes 2012 na mom nye 2016 yeah ye beto about 2016 na mom 2012 no so obi kai ya o kan in a context sabre no na oil wells no na one ene ye wo 3 oil wells and just 2012 ne wo 3 oil wells anko obi enu ho be kasa asem no ene sika ya aba we se yenya no aba bi enu ho ya wanya sika chese aba we se ogitum 820 billion cedis no obi enu ho wonfanye bibi wontimi mfanye bibi bia including free senior high school obi enu ho wontimi mfanye it is after sabre ne ye ka
We said it in a context. Says Kenny. Nempono, or Kabi 3 months, and I buy. And I will be a Juma 3 years. One time, teacher Nibako, ya was Juma 3 years near 3 months. It's never true. Oh, there were letters to that effect. We put it on TV. Also, David. Oh, Asabna Okano. Teachers brought their letters here to prove, say, they have been given a letter signed by Minister of Finance. What is his name? Then Minister, never friend say. Mame refill. Tepe. Metam no yaso. Mame refill. Enya wona na ye no te ha. Enna Dr. Obriyeboa. Obi ko ka sa asembia. Dr. Obriyeboa bay. Oh, one doctor maybe send din ewo. And Obi ka say Saturday and so you not here. Yeah. Obi ko fa sa asembia say by. No say look. Sa adwene no a ene enhyehyɛ no NDC abide by. Mo ntia se me na me bank manager. Na sabre no obi timika se waye adwuma ebia 6 years 5 years na IPPD ya ye na de aba wo mo ba no na nipa no oye no odi akire na obagye ne hye efie ha na sa me somebody madanse mo na mo ham to look oba hechie he was on this panel no ka na ba bia no e ka so ochi ade 3 years a de ochi 3 months na mom ye se ye betu your first 3 months ne ye hwehwemu Sampa so che di bika ho ade aka ho enti de propaganda na MPP for ka no including the menu panic and no kre me the letter I had at that time was say what you say based on Sikasemne Adintino if you agree to the terms of the letter say 3 months salary be year they will allow you to continue to be there and they will pay you 3 months. That was the letter. Me Matra radio so you know that letter came. If today there is a new letter to that effect, I don't know. Omanhene the wo ka no me so say letter no say na on fam mention me say abai ya oti ho 3 years why aduma na bai ne say on tua wo 3 years no na 3 months na so obetimi the letter na kire me a me no anka me giatum but until so betimi this letter na kire I challenge you say enya tane mo anu simame I challenge you say mo anu simame 3 months ye betua be hwehwemu honorable tua de aka na ye betua mo anu simame o na me introduce you Dr. Mensa na de mekani by Tuesday letter the other year bi ho meaning teachers are almost so they went through that procedure obi sending me say letter ni be if he had privy to some of the letter. Other than that, maybe I'm at na me too gumani. Because I remember during that discussion, that letter was placed on TV. I remember, meant to be kasa. And to Obi Kasa, but if Obriyeboa is bringing another issue to that effect, definitely there will be a memo to that effect, say, based on ABC, ne ebimo area. Say, oh yeah, Juma 2 years, go so I had 3 years, the amount 3 months. Based on validation and investigation, we will conclude to that effect. Me pesa letter also. No problem. Dr. Mensa me watching. Oh my God, to say me Joshua Bru. Me ho den sakwaban. I don't pay my you. Yo, me dasi. Me say me betna na me tieti bia ona bo kwabna kokofu sebe. Wow, nen se mo kan opening kesi. Arabo kyoko. So me titi na eye ni nyina ye o ma no ye nti na ye nyina no ye bre ye guso ye ko ye nim na ye nso ye de nyame de ahye ye nsa ne se se obi yale na yale ne pese de ne kwama ne hunu mu ana pese ku no to twene ana se e de ne ko o haw bi mu a Dr. Mensa nso mfa bibiduru nkana no honto no ye nso ye we ye boa o man no papa o man timi ko nanim papa bi eno nti na ya yere ye ho denden a ye nso ye se ye nyem ye beyere ye ho a ye de betimi bia se o man no so be fa ne ntoma pefra eni kasem ne se now ye pe ebibidrofo a o mo den na o mutimi de haban sayale ma enipa nya na yale sa na se onya kwa ahosan a untimi uyi nipa no ma ntimi Dr. Mensa nsinchen tiawa nyame adaro madwuma ye die no ama yi na de nyame kura sa de abeka ho ne se nei se obi abrabo atochema anase ayebisi basa na opem ko nanim a enye yi a nyame ama yenimudie se ye won haban bia enipa ne nwale na ho sasabo ne nyina mfiri ho tiawa we so yasema ni kapa na da na me ka bibi se nka Ghana ye nipa
ankasa haban wi ka be che oman no bi na ye de adware no na ho sasa nyine fi ho eno de enko oman no be fa na ntoma pefa sasa so de oman ni obi pa so ho oman hwe ade bia enya hawo bia no gise nyame bem oh yeah so on say de titie no me wa ha say mi fie tumi anase honhoma e wo mi fie ebetimi edi machia koduru ba bia ebi asika menya bi bia bi bat honhom bi wo fie ono mo ana ese mlante e wo different kwan ebi ensanom ebi sebe wi nom ne nom abasa bi ebetimi de makowum no so yesasa edi abusuan na chi enti ya brante na baba wa wo abusuan no ye de na abenya sa ha no bi eno ntina me de sasa duraba womo a sebi tumi bi ha womo oya dwuma enyeyi ye promise no ne afeli no ne bibi obeye bia sebi da adara be ka me se obi kura timi ka kukuton no waboka na kuku nso sebi nsu edu ya ne ye ka ton boka sa no ma we nyina ye sasa edi nipa chi a nipa bi no me hanti nipa bebrebe enti wo fie be bia wo dwuma wo ye no man ko ya bedwale sasa duro ne bi wo ba ye de be ma wo ne a kire no ho akwan no akodwale no wo fie wonso be fa antoma pefra ena o ma ye ken so ye nuanom bebrebe na wo ha wo mo yem obie na nu badwo mu a obi abesole adwane ni nyina nse na nu bon enu mu kankan yale ye mfa nante bebrebe da na me kirechire bi a kire nkofo bi me se hwe kan se police ni chi driver ni no wanom nsa na driver ni ji achinyi se me nom nsa se kangapu ha wo kan abonse no ma na ifuru won yem basa enu mu kankan ewo won oyem na wo munya indigestion na nya sa problem we see enti wo kasa gu obi so na wo no mu bon enka wo mu a ye wo dura de be ma wo amasa wo ha na free ho no mo e na wo mo adehye e no mu no bone wa wo ba nyame ehira wo see na wo ba wo no mu no bone se ya baby a obetimi nya solution e Dr. Mensa Herbal Clinic ene wo ba ho no mo a ye be ma wo duro ntimi manso a baby a wo bia ye de duro be ma wo ye de sende wa ne akire ho akwan pepepe wo ye ya bonse oba no wa fa no ntoma pa efra ona esene no eni kasam ne se da bia me kasa ade we mesi nyame wo ma obi ni mude ya obi bi ho o ma ne nyansa o de be ye ho adwuma enu nti yale hu a na ni ye den pese kun ogu ani mu ase se unya obi odo wa na wa kire e na yale wa ko Dr. Mensa ho o kasa me nko se ne kan ho ko ho no mo na ono na obi timi abo me shase ye duro no na me ni afu a me komu kwete me habai ko na nimu ana mu se da bi e wo se minya afuo a me komu akote habai na me de aye me amaduro enti yale bi ha obi na se me hia habai mo na me ko ya na makote ma habai mo nya afi na me ko fa de yabo na duro bia o enti Dr. Mensa Herbal Clinic en hihye a se ye yefe ni papo mu den ho bibiduro kwan aso bia yayo ya chiri kwai e okumasi kotwi udru usi Guinness depo ha bo se sandboard kesi esi ho bo Dr. Mensa Clinic ne se srechirewo a ni kan yie o kon kana pumpuni manta mu nso a yewura kana de Japan akompreko na bro san e wo Medina Zongo Junction no abro san na se ho bo se Dr. Mensa Herbal Clinic ye wo hodomo a ye di adwuma no kure nie gide e empire de sa yale no so aye bebrebe yentimi mu bodi ma akoma ya kase ye bobo yale di ma akoma adaje bebo ye enu nti de o pa yale sa aye kroje freko de just of bad Dr. Mensa Clinic ho na obenya na yale sa enti o mai Mayan fire number and tuja. All right. You say. Omo pay actually quiet now. Omo so. You say me Dr. Mensa and I say osia de your number no and tuja. Okay. Dr. Mensa number no 0244 92 69 0244 92 69 and I 027 11 73 551 027 11 73 551 pay you number or my 0532 92 8095 Omanhene Yaw sorry akọ na me de bia me ka me se etese Israel for nam na nyame ka asa na buafo mu to be kum wo na wo kum wo mo so ampa na fi wo ka kire Moses Moses yes sir
Mosa ye ko bere wo sen hu peja otihwe na onto peja kwada onto ebi awnye wo ka obi otimi plenu ya ka say Mose wo ntimi hwe na wo sana akoye wo wi ase we mu ti de o pese nyame ka sent Dr. Mensa ho de menko de o pese nyame gye no de o pese nyame gye bia be ba Dr. Mensa he ba ko ne enti asem ni ti atwa mu siawa no enti men ha obre men se wada agye menum se nyame ya domo adase na ebe se ehia no wo mo nyame pe o maje o mo de ombeko kotwi nyame ka ho pa all right doc ya wrap it up na epeje mu na tiawa mo campaign me time no crash in 2 minutes and then 1 week ma I was see yes I said na ye nyina ye call the late deputy minister and unipa na who can late you yes if you say who me ni papa me offer say oni see me from kra nti ni nyina ye nyansesua man ye ne atiase se de ye bia ye de a ye beda ne agya eti ni ado ene ahom fama but yanya tu ye ho asi o se ye besom man me ne ye NDC me ye NPP but the common ground me say ye nyina po man ni e bia fa ha na me fa ha nti edrum pempenso bia na kase twitwie ne ye gu ye ho animas ne ya na ho hia pi grade onye bi da yes ye new patriotic party na no memle there be ne na otwe ana chairman of the campaign chama to me there be chairman of the national campaign Honorable Damboche. Yeah, former minister for local region, former general secretary. Oba Asante Memo Nimpeni by the Juma Titia. Na Ghana Fanay now all the 16 regions, launch campaign teams. Since Asante Memo Diano and an tour. Now she share Ohoni regional chairman Bia or no campaign team chairman or regional. Okay. Regional minister Bia deputy our Buano. And when next executives region nyina members of the campaign and I feel kwa wo say omobe up to Bia Kaho council of elders Kaho identifiable groups representatives TESCON student wing onyina Kaho nom ne ade a che say enu nechi no so o mbetimi aye subcommittees ebene communication logistics BBD Kaho bia na nshene wo mum ne say within 2 weeks a said regional campaign team chairman want to me down on or all the constituencies na constituency nyina ye launching wo nyina de enti constituency chairman ono so no ye leader wo na executives nyina aka no nhye wo soro no na e bafo na ko electoral area system no coordinators no na sa electoral areas no mo beda no afedi hia kese pa ne polling stations okay e honne the fapem no nti honso so campaign team chairman of the polling station go now we are chairman na ni nyina kanfua no obia ya member obia ka team no we MPP ni aka ho unya MPP ni na unya adwen sachira aka ho tina minia former MC o invite no me no fa fichira ha na adwen sasisi a campaign team I was for your brother so ya de bo be si alamo odom ye ne a ya be say share bio we dey na campaign e ga kana busa no enti abusa for oh za we dey yi ga kana fa bi say you try common this year now do obeda ka ho wo ba den wa ko ya bibini obeda ko ya bibini yet your man who had a John Rollins otuna baba ayi otuna baba yet your man who had possible I was for your time that's possible ebrana BTA Mr. Wa ba fa chabe why that wo mu jame ni chan kra wo mo e dwumade ne banti anya hwe over the years yantiase afei na ya behu no say na ayi na wan PK na wade no maye ma no PK hey yo check it out yo Ade let's get